Здравствуйте, я ваша учительница Саша Ду. Добро пожаловать на наш курс по русскому языку уровень B2. Очень рада вместе с вами заниматься русским языком. 大家好，我是你们的Саша Ду老师，欢迎来到沪江俄语 B2 课堂，很高兴与你们一起学习俄语。Здравствуйте, добро пожаловать на наш курс по русскому языку уровень B2. Я ваша учительница Саша Ду. Очень приятно, что вы продолжаете слушать наши занятия. 大家好，欢迎来到沪江俄语 B2 课堂，我是你们的Саша Ду老师，非常高兴你们继续听讲我们的课程。Сначала давайте повторим то, что мы проходили на прошлом занятии. 首先来回顾一下上节课的内容。上节课我们讲了政治方面的职位以及相关机构组织的俄语的表达方式。那我们来稍微复习一下比较常见的一些职务的俄语表达。Мэр 市长 Вице-мэр 副市长 Президент 总统 Премьер-министр 总理 Председатель 主席 Член совета某某委员会成员。那除此之外呢，上节课我们还讲了书面语 книжный язык， 我们讲了书面语一般用被动态 passive， 有几个需要注意的地方，比如动词喜欢用带虾的反身动词或者是形动词的短尾，一般人称用第三人称，并且有些词也是要运用书面语的，经常使用动名词的搭配。那上节课我们也留了回家作业改写句子，我们一起来看一下。Первое предложение. Мы проверяем работу оборудования раз в неделю. 这里出现了复数第一人称 мы， 那我们需要把句子替换掉。主语可以用 работа， 随后动词把 проверять 改成带虾动词 проверяться. Работа оборудования проверяется раз в неделю. Следующее предложение.Товар отгрузили вчера. 不定人称句，那一般最好使用形动词短尾作为谓语。这句话可以改成 Товар был отгружен вчера. Следующее предложение. Товар будут оплачивать в долларах. 同样的不定人称句，我们可以改成 Товар будет оплачиваться в долларах. Следующее предложение.После того, как террористы захватили заложников, они потребовали выкуп. 那我们说过，比较正式的公文语体需要简短，那这里出现 после того, как， 我们其实可以用 после 加名词形式来替代。После захвата заложников террористы потребовали выкуп. Пятое предложение. После того, как фирма взяла в банке кредит, она начала свой бизнес. 这和上一句是一样的。После взятия в банке кредита фирма начала свой бизнес. Последнее предложение. Для того, чтобы проверить нашу работу, приезжает комиссия. 同样正式公文语体需要简洁，那для того, чтобы 这样的从句可以只是用для加名词形式替代。Для проверки нашей работы приезжает комиссия. 那需要注意的是，如果只是用前置词加名词形式，那逗号就不需要再标了。好了，以上就是上节课的内容。那这节课呢，我们要做听力练习 аудирование. Прослушайте диалоги и выберите правильный вариант ответа. 一共有3段对话，每一段对话只读一遍。那在听对话之前呢，大家可以自己先熟悉一下选择的题目。好了，准备好了吗？ Готовы? Начнем. Два друга, Егор и Максим, на выходные собрались поехать в Ярославле. Там они решили остановиться в какой-нибудь гостинице, 2-3 дня погулять по городу и посмотреть его достопримечательности. Диалог 1. 因为这是一个对话，所以在两个人讲话的当中，我会做一下停顿，以此区分角色。Егор говорит. Алло, привет, Макс. Это Егор, как дела? Все отлично. Мы едем завтра? Да, конечно. Нам надо договориться, где мы встретимся и когда. Встречаемся в 7 часов утра
на Ярославском вокзале около билетных касс. Я никогда не был на Ярославском вокзале. Какое это метро? Это станция метро Комсомольская. Знаю, площадь 3 вокзалов. Точно, не опаздывай. Нам еще нужно купить билеты. Хорошо, завтра в 7 утра на Ярославском около билетных касс. 听完对话一，请完成第1到第4题。Диалог 2. Егор спрашивает. Добрый день, у вас есть места? Администратор гостиницы отвечает. Вам повезло, зимой в нашем городе немного туристов, поэтому у нас есть места. Максим говорит. Нам нужен двухместный номер со всеми удобствами на 3 дня. Администратор говорит. Пожалуйста, у нас есть двухместные номера со всеми удобствами. Номер стоит 1800 рублей в сутки. Максим говорит. Как дорого. А у вас нет номера подешевле? Администратор говорит. К сожалению, нет. Все недорогие номера заняты. Егор говорит. Ничего, мы возьмем этот номер, но на 2 дня. Как, Максим, ты согласен? Максим говорит. Это выход, я согласен. Администратор говорит. Заполните, пожалуйста, эти анкеты и дайте мне ваши паспорта. Егор говорит. Скажите, пожалуйста, как от вашей гостиницы доехать до центра города? Администратор отвечает. Это недалеко. Несколько остановок на автобусе. Вы выйдете из гостиницы и пойдете налево. Пройдете 2 дома, там будет остановка. Все автобусы идут в центр. Спасибо. 好，听完第2段对话，请完成5到8题。Диалог 3. 这里同样用停顿来区分角色。Алло, здравствуй, Антон, это Даша. Иван дома? Здравствуй, Даша. А Ивана нет. Он еще не пришел с работы. Ты сможешь передать ему мою просьбу? Запиши, пожалуйста. Подожди минуту, мне нужно взять ручку и бумагу. Записывай. Иван должен быть в аэропорту завтра днем в аэропорту? Но он же в это время всегда работает. Ты уверена, что Иван будет свободен? Он сказал, что будет свободен и поможет мне. Я видела его сегодня утром и уже договорилась с ним, но я не знала точно, когда прилетает самолет, днем или вечером, и номер рейса. Поэтому звоню, чтобы уточнить. А кто прилетает? Подруга? Нет, прилетают мои родители. Они отдыхали в Сочи. Завтра возвращаются. А почему ты сама не можешь их встретить? Проблемы на работе? Нет, с работой все нормально. А вот с машиной проблемы, поэтому я попросила Ивана. Да, без машины в Шереметьево ехать очень неудобно, а на такси дорого. Хорошо, я записываю, диктуй. Самолет прилетает в аэропорт Шереметьево-1 днем в 15:30. Так, пишу. Шереметьево, 15:30. Рейс номер 561. А куда Иван должен будет отвезти твоих родителей? Ко мне домой, на проспект Мира. Он знает точный адрес. Я уже буду дома, когда они приедут. Не волнуйся, я все передам. Пока. 好，现在请完成第9、第10题。以下是正确答案，大家对一下，有没有错误？那同样，我也把对话的3段课文给大家，大家课下可以自己读一读。好了，我们这节课接下去呢要讲词义辨析。今天要辨析的是一些中文翻译为会意的俄语词，比如
заседание, конференция, конгресс, собрание, совещание, съезд и круглый стол。要注意了，虽然中文这些词都翻译为会议，但是它们的语义所指是不同的。那我们就来分别看一下。首先来看 zasedание。zasedание 通常指某机构成员内部讨论工作、研究问题的会议，参加人员都是承担一定的职责，参与具体工作的。那后面的二格补语呢，通常是某组织机构的名称。那最常见的在俄罗斯这边就是教研室的会议 zasedание кафедры， 还有比如说 zasedание политбюро Центрального комитета партии， 党中央政治局会议 zasedание президиума， 主席团会议。这里要注意的就是参加 zasedание 的人都是要具体参与到这个会议当中，有具体的工作的，或者是一起讨论问题。那接下来我们来看 Congress。Congress 一般指国际性的、固定或者是临时召开的代表大会，一般呢讨论重大的政治或者学术问题，会议一般是很隆重的。那比如在我们俄语界当中，比较大的会议那就是俄语大会，那就是 Congress Mapryal。那大家还记得 Mapryal 的全称吗？ Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы。那我们中文翻译作国际俄语教师学会，那其实它应该是俄语语言文学教师学会。再来看几个搭配词组 Конгресс Всемирной Федерации профсоюзов 世界工联代表大会 Международный конгресс физиков 国际物理学家会议 Всемирный конгресс сторонников мира 世界和平大会 Конгресс Международного союза студентов国际学联会议。那大家也会发现我读这个词有时候会读成 Congress， 有时候读 Congress， 那两种读法其实都是可以的。下面看 Конференция 这个词， Конференция 一般指州、省、市、县、单位等党的代表大会，但也可以指全国的代表大会，但是规模不及 съезд。 那还可以指政治啊、学术性的专门会议，小至座谈会，大到国际性的会议。那其实在俄罗斯这边召开的很多科研会议啊、科学研讨会啊，都是用 Конференция 这个字来表示的。好，我们来看一下具体的词组搭配。Республиканская конференция 共和国会议 Учительская конференция 教师代表会议 Конференция по использованию атомной энергии в мирных целях 和平利用原子能会议Партийная конференция города Шанхая 上海市党代表大会 Экономическая конференция 经济问题讨论会Международная конференция по преподаванию русского языка как иностранного 对外俄语教学会议。那最后一个词组表示对外俄语教学会议这样的表示方式，那与现在我们经常参加的一些俄语的教研科研会议非常的相似。来看下面一个词 собрание， 这个词其实是各种会议的统称，当不明确指出会议的性质的时候，那一般都可以用这个词来表示。比如说 короткое собрание 短会小会 очередное собрание 例会 вести собрание 主持会议 совещание 这是指有关人员有关方面就某些问题进行磋商讨论交换意见的会议，那目的是集中智慧提供意见，可指国际性的会议也可以指单位的小会议。这里要注意了，它是就某一个问题进行讨论交换意见的。比如我们来看 производственные совещания 生产会议，它是围绕着生产来讨论的一个会议。совещание по обмену опытом 经验交流会 совещание в верхах 首脑会议 совещание деятелей музыки 音乐工作者会议。下面一个词 съезд 表示代表大会，通常指某个组织某一方面活动家选出代表参加的全国性的大会。那我们经常讲的什么党代会啊之类的，就是用这个词。比如来看 Всекитайский съезд КПК 中国共产党全国代表大会 съезд профсоюзов
工会代表大会 съезд учителей 教师代表大会 Дальше семинар 一般指高校课堂讨论、研讨会、进修班。比如说 научный семинар 我们可以解释为科学研讨会。还有在这边高校如果是博士生每个月都会开研讨会，叫做 аспирантский семинар 博士研讨会。Семинар по китайской литературе 中国文学课堂讨论。Семинар преподавателей русского языка и литературы 俄语语言文学教师进修班。总的来说，这个词我们可以解释为研讨会、进修班。那最后一个它是一个词组了，也是表示会议的意思。Круглый стол 非常形象的表示的是圆桌会议。那希望经过这次辨析之后呢，大家以后在运用这些词的时候可以分得清。那我记得上次我们在讲怎么做红菜汤的时候呢，遇到了一些动词，比如 mыть 和 чистить。那俄语当中也有一些词是表示洗和清洁的。那我们今天就来辨析三个词 mыть, стирать и чистить。先来看 mыть， 这个词是表示用水或肥皂洗去物体上的污秽，洗的方式可以是泡、冲、刷等等。那洗的东西一般是硬质的，是不可以搓揉的。比如说 mыть ноги 洗脚， mыть лицо 洗脸，当然我们有专门一个词是表示洗脸的 умываться。 mыть окно 洗窗、刷窗。那我们可以简单概括 mыть 是刷洗。随后来看 стирать， стирать 是指用水或水和肥皂洗涤。洗的东西呢一般是衣物、布料，是可以揉搓的。Например, стирать рубашку 洗衬衣， стирать одеяло 洗被子。那还有表示清洁的一个词是 чистить， 表示清洁、清理，很多时候是指清洗表面。比如说 чистить апельсин， 它不仅仅是指洗橙子，而是指剥橙子皮。Чистить рыбу 刮去鱼鳞， Чистить зубы 刷牙。Чистить 的用法大家一定要注意了，因为它不仅仅是洗的意思了。好了，那接下去是我们的语法部分。因为之前我们已经学了俄语当中的数词，那今天呢我们就来学习一下俄语当中的钟点表示法。俄语中通常用定量数词、顺序数词和 час, половина, четверть, минута, секунда 等名词的组合来表示具体的钟点时刻。先来看一下刚才说的几个词。 час 表示小时， половина 一半，一般指半小时， четверть 一刻钟，也就是15分钟， minuta 分钟， секунда 秒。那首先我们要学习钟点表达法当中通常要区分两个问题。第一个问题，现在是几点 который час или сколько времени， 这个是在问时间。那还有一种问题是问什么时候 в котором часу то есть когда。 那我们先来看回答几点了这个问题要怎么说。那下面给到大家一个表格，表格当中已经把基本上会遇到的情况都给了大家，我们一起来看一下。首先整点就是用定量数词加 час 变成的相应的格，比如说8点 8 часов。 那如果你想强调整，那就要加 ровно 8 часов。 几点几分，那就是相应的用基数词加 час 以及基数词加 minut 来表达。比如5点10分 5 часов 10 минут。 但是几点几分，这个时候我们还可以用其他的方式表达，比如分钟还是用基数词加 minut 的相应的格，随后后面是用第几小时，用序数词，但是这里要记住了，比如说5点10分我们就要用第6小时里的10分钟，也就是10 minut шестого。 那这里也是中国学生经常会混淆的地方。而且请注意了，一般这样的表达方式我们一般是说在30分以内的，也就是超过30分就不会用序数词第几小时内的多少分钟来表示了。接下去来看3点15分
最一般的表达方式 3 часа 15 минут。但我们前面也说了，15分钟可以用1刻来表示，这个其实在很多方言当中也是说的。那3点1刻 3 с четвертью или 15 минут четвертого 4小时里的15分钟 или четверть четвертого。 同样的，这个15分钟是在30分钟以内的，所以我们可以用序数词的形式来表达。下面来看2点30分的表达 2 часа 30 минут 最一般的表达，也可以 2 с половиной 用 половина 这个词。同样的，它是30分钟以内，我们可以说30 минут третьего 第3个小时里的半小时 или половина третьего。 当然了，如果时间表示法当中遇到半小时，其实在俄罗斯的日常口语当中很少会听到用序数词这个形式，一般都是 например 2 с половиной 3 с половиной и так далее。 好，下面来看6点40 6 часов 40 минут。 好，这边40分已经超过30分了，那就有另外一个表达方式，可以表达为几点缺多少分。那6点40分其实就是7点缺20分，所以是 без 27 用 без 加缺的分钟，随后加上后面一个小时的基数词。这里的用法千万不要和前面的序数词的用法混淆起来。7点45 7 часов 45 минут или без 15 8或者是 без четверти 8。 9点55 9 часов 55 минут или без 5 10 10点差5分。当然啦，我们重点表示法在口语当中，我们也可以把 час 和 minut 省略掉。比如8点15分，我们就可以说 8 15 7点45分 7 45。 好，那我们再来看一下，如果是表示终点前30分钟后面用序数词的形式的，那如果我们遇到12点到1点，这个时候怎么说呢？请注意了，12点到1点之间的时间叫做 первый час， 而1点到2点叫做 второй час， 2点到3点就是 третий час， 以此类推。那回过头来，如果我们是回答什么时候这样的问题呢？如果是最普遍的表达终点的方法，比如说 8 15 9 45， 如果是这样的形式的话，我们只用加前置词 в， 后面的时间变成第4格，其实也就是不变就可以了。那当然这种情况也包括 сколько часов с половиной или с четвертью 这样的表达。比如我们说在8点半，我们也是说 в 8 с половиной。那还有一种形式，几点差几分那样的表达方式，比如说 без 5 7， 这种情况下，即使表示在什么时候，我们也不需要加前置词 в。 同样的，比如说 23 2点20， 这种情况呢，也是不用加 v 的。但是我们要注意了，如果我们说1点半，我们用 половина второго 这样的形式来表示的时候，那前面还是要加 v 的。в половину второго или в половине второго。 同样的用法 четверть 也是需要加 v 的。但是 половина 如果用在口语当中的缩略词，比如说 половина второго 可以表示成 пол второго， 这个时候它就不需要用 v 了。哎呀，那么多规则是不是挺难记的？其实最简单的就是大家只要去用自己会说的就可以了。关于终点呢，我还想说一下俄罗斯人分昼夜的习惯，因为他们说的早晨、白天、晚上跟我们是有一点点区别的。比如说早晨 утро 他们一般是指5点到中午12点，这样子的时间他们叫早晨。当然也有人认为是4点到11点这样，但这个相差不大。随后 день 白天一般是指中午12点到下午5点或者是下午4点。вечер 晚上就是指下午5点到晚上12点，那 ночь 就是指晚上12点到凌晨的4、5点。那上节课我们学了一些政治上的职务呀，还有一些机构的名称，那今天我就想给大家补充一些俄语当中表达党政主要机构的词汇。那我相信这类的专门词汇也会在
大家今后的翻译当中帮助到大家。好，我们首先来看共产党，那这个是我们所熟悉的 Коммунистическая партия。中央委员会，俄语表达为 Центральный комитет， 那它的缩写是 ЦК。那中央委员会成员委员 член ЦК。中央委员会候补委员 кандидат в члены ЦК。政治局叫做 Политбюро。总书记 Генеральный секретарь。那口语当中可能经常会说 Генсекретарь。行政机关部 Отдел административных органов。组织常务工作部 Отдел организационно-партийной работы。宣传部 Отдел пропаганды。最高苏维埃主席团主席 Председатель Президиума Верховного Совета。主席团副主席 Заместитель председателя Президиума。办公厅主任 Начальник канцелярии。航空工业部 Министерство авиационной промышленности。对外贸易部 Министерство внешней торговли。国防工业部 Министерство оборонной промышленности。国防部 Министерство обороны。交通部 Министерство путей сообщения коммунального машиностроения。内务部 Министерство внутренних дел。采购部 Министерство заготовок。卫生部 Министерство здравоохранения。外交部 Министерство иностранных дел。文化部 Министерство культуры。食品工业部 Министерство пищевой промышленности。教育部 Министерство образования。那俄罗斯教育部它其实是教育科学部 Министерство образования и науки。农业部 Министерство сельского хозяйства。商业部 Министерство торговли。财政部 Министерство финансов。司法部 Министерство юстиции。国家安全委员会 Комитет государственной безопасности。人民监督委员会 Комитет народного контроля。国家计划委员会 Государственный плановый комитет。国家林业委员会 Государственный комитет по лесному хозяйству。中央统计局 Центральное статистическое управление。电影业委员会 Государственный комитет по кинематографии。国家出版印刷和书籍发行委员会Государственный комитет по делам издательств, полиграфии и книжной торговли。国家旅游委员会 Государственный комитет по иностранному туризму。最高法院院长 Председатель Верховного суда。检察院 Прокуратура。好了，这么多词，希望大家回家好好的把它背下来，千万不要看过就算哦。最后给大家留一个回家作业。连词成句，这个题型我们之前在我的课程当中大家还没有接触到过，但其实连词成句这样的练习特别能锻炼大家的俄语，不仅是考大家的变格变位，还有动词的根格、标点符号等等等等，可以算是一个锻炼比较全方面能力的练习，大家来做做看。好了，简单再来概括总结一下这节课的内容。这节课一共有3个大内容。我们首先讲了词义辨析，讲了 заседание, конференция, конгресс, собрание, совещание, съезд 这些表示会议的词的区别，还有 мыть, стирать, чистить 这些表示洗的词的区别。第二大类我们讲了俄语的钟点表示法，其中一样的钟点它有不一样的表达方式。还有如果回答когда的问题，我们需要知道什么时候需要加前置词符，什么时候不需要加。那除此之外呢，我们还补充了俄语的党政主要机构的词汇。那我们这节课呢就先上到这里了，非常感谢大家的听讲，我们下节课再见咯。На этом заканчивается наш сегодняшний урок. Большое спасибо за внимание. До свидания.